dangdut putra Genades saking desa Manggaran dipimpin mata Bapak Saleh Amawinata Kecamatan saking Sukasari sadaya sareng wirangakeun Ibu Delina bareng kula putra Genades spesial selalu kanggo Bapak Soleh bareng Ibu Delina sekeluarga kanggo majikan no majikan tua dalan wadon lan lanang risi pengantin manis esme karo somai mamesahi hari gawe bunga mamesahi ala mega dene sama me yang berlaku majikan tua paling sayang majikan tua pengantin baru majikan tua salam jangan karo tamu majikan tua Mimi Ratini majikan no Mamesaki majikan tua kelabine abang nganggone majikan tua paling sayang pantes ini sawangnya majikan tua hari manis bisa omongnya mama sakit sayang mama sakit majikan no mama sakit larak lirik Mimi putri paling sayang Mimi putri sayang Mimi putri ku sayang Mimi putri hari manis bisa omongnya wong kang paling sayang mama Mimi Ratini sayang Mimi Ratini mama Saki mama Anwar majikan tua asik majikan tua majikan om Mimi putri majikan enom paling sayang Mimi putri majikan om kelambine abang ngangkone Mimi putri paling sayang pantes Mimi Enia ku sayang Mimi Enia sayang Mimi Enia paling sayang Mimi Enia
si pengantin manis mesne terasa mae gawe